Edisiwo tiframota hapang khamoni ulo kaisani ulo kaisa hamkrani sangbotan khlaijagai tongo haste haponi bukhaktei jesuk manna nang tongmani phiaba manya haifano tongko songtona logurok edisi hapangni bukhaktei kaham shep manthun an harmongtino shalbrum luku hamkrani sangbotan khlaijagai tongo abo hagino tini sangrongshalo edisi haponi luwajong bai promote nokro Kwtal Subzonal Habanokni bagai Holongthai kai Rikha aro manjaka edisi haponi samung jarifang okra boromgonang Purna Chandra Jamatia manjaka MDC boromgonang Shankar Deborma manjaka boromgonang Rakesh Deborma khoboi juda juda adongrok asalo manjane adongrok Rikha kandiwe lamsoponi ulo Kwtal jati musungai panda jengsawi rijaka Jodoh kita pagi apa berapa ini? Ini pandai tadi saya subzakan. Belai kia hambai tini belai cini kaisa oitihasik sal o jaga o phai sok phaijak cini boromgonang MDC Shankar Deborma Joint Chairman tongo cini Rakesh Deborma tibu Vice Chairman tongo Sudev Deborma bisamgon ni Subzonal Chairman Phai sok phaijak boromgonang Suran Deborma tibu JDU tongo Sub JDC Subzonal Officer tongo Chairman tongo tibu OBC ni andaroni Promote Nagar Subzonal andani joto Village Committee ni Chairman member tongbayu tini chung o jagao Subzonal Foundation uston kaipekha Subzonal tangnani bagwi pathor kholong kaipekha omo 1 কোটি 5 লাখ ni kaisa project omo haike sara Tripura o 10 ta tabok sini ADC hapangbai Subzonal tangjaknai chengjagoi tongo tender almost complete tini oro samung starting kha omo sini promote Nagar elaka ba sini kedengma bosorongoi borni demand tongmani je o jagao kaisa Subzonal ungnani bagwi agi takarjola tongo o bibakto takarjola Subzonal tongmani no chung 3 ta takarjola no khagoi senam kha nini promote Nagar gaborti jompoi jola khlaibe nge chung omo haike sara Tripura o prai 10 ta Subzonal Kwtal tangnani bagwi tabo construction chole paine nge chung tini oro pathor kaife kaidesi bisini romani oro Subzonal saja oro 10 ta ADC village tongo Promote Nagar ni andaro 10 ta ADC village khoboi kaisa Subzonal nge o 10 ta ADC village ni amsaini lokura agi tagarjola o jekono official purpose thangnani nango already ni chini oro jaga kaisa building kchango office chole jak oro joto chini Subzonal ni samung chole oi tongo piaba omo nok paikha hingke oro samung chole nai omo daiti ni painai 5-6 mas ni bisingo ni chini o Subzonal office Kwtal nok complete ngoi thangnai